Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, loko ta kha hetisa video clip ya manager Philani yi ri karhi yi kombela ku rivaleriwa eka Officer Doyoyo and the other officer, of course. Yeah, so before that mi nga ma hleketa, of course, ku ayisike kusuka mani ya manager Philani Officer Doyoyo endzhaku loko va yi tekele license disc la Gagasha nga tlhela andla fun of it, a veka na stikara xa Gucci eka windscreen ya manager Philani. La of course swi nga hetelela swi include na nhlamba kwala la manager Philani, of course yi nga fika yi va rhuketela va hi sava lavaya. So of course yi vi endla a live ka siku namuntlha, of course ra 15 ta February. Loko fika hi siku ro la fika yi kuma ku yi fika yi endla live laha hi nga twa yi kha yi kombela ku rivaleriwa. And I'm here ntanta hlamuseta ku from the family or families that have affected this conduct me, please forgive me. Aka the officer Doyoyo, please forgive me, sir. You were practicing your duties, you were doing your duties. Of course, it's kombela ku rivaleriwa eka both officers in overall, of course, nga ri Doyoyo ntsena. I apologize aka conduct leyi nga yi endla aka the officers on duty, though swikoho swi nga ni endla ku ni fika laya. Vo tala hi hlangana swo swiyimo swo hindza leswiya mara hi nga swi videorize. Vo tala hi hlangana swiyimo swo fana leswiya kambe hi nga endli nchumu hi swona. Of course, it's kombela ku rivala ka South Africa hi ku angarhela hinkwayo ku swi tikombela ku hey, video leyi yi kwatise the whole South Africa. So matikhomelo ma me, I'm proud more. That is why I came here to apologize. I came here to say, South Africa, I am sorry. Please forgive me. So you go over bad luck to manager Philani kahle la, because xitori lexi tiveka ku hi lexa xin'wana xa the officers, because video yona yi le ku trending on Twitter. Ni vona screenshot xin'wana, as you can see kwalano loko hi cheka hi kuma ku yi na swin'wana swo ma 30,000 views. Unfortunately na hava Twitter, se ni nga koti ku vona ti-comments laha, mara ku na comment yin'wana yi nga ku trending la yi nga kombiseni ku manager Philani fika chajiwa and the stuff like that. So unfortunately xitori kahle xo va ka site ri nga ra the-police officers. However, since Mthimbani a ri kona yena laha, loko ku ri case vo n'wi pfulela manager Philani, Mthimbani fika va ri kona laha a kota ku hlamusela ku misa lowo n'we wo tshuka hi yena nga vanga mhaka, hi yena loyi a nga sungula a provoka manager Philani hi disability ya yena. Easy as that the winner case, man. So swi kahle ku manager Philani, of course, yi apologizini, mara va nga yi choose ti-case ni. A yi vi na ti-witness ta yona, wo kambe yi tlhela vanhu movheni, a yi vi na ti-witness ta yona, it's fine, yi nga khomiwi in that case. A ni hi fike hi twisa mhaka yi sukela kwini, phela mhaka hi ngo mi swi tokela ka Master T, hi fike hi teka kusuka hansi ku i ncini swi nga endla ku ze swi fika laha. So hi nge fike hi yimelela vanhu lavan'wana ku ri keni na lowun'wana munhu hi a nga sungula a provokiwa. Ma yi kuma yana swi fana na munhu a fika ni ba hi mpama ni then tlhela ni n'wi tlherisela video yi tekiwe loko mina ni ba lowun'wana hi mpama, ma yi vona kwalano. It's more like that. So unfortunately video leyi trending a yi boha va yi kombela ku rivaleriwa manager Philani at 30,000 views on on it's on Twitter hi ndlela yaleyo. So unfortunately hungu leri ri humeka Gaza, hey manager Philani, hey ha mi vangini, so yi humeka Gaza manager Philani ya hande. Hey, so leswo. Yeah.